saat nga anak ti marigriga. Ijay away isu di makelang pudno nga itipita na imulian taman na lulaeng tinaganak kaniya. Kalabaw di income pag naedan na aramid ni paken tinitit akawayan nalaisang dagiti tao ana uyaw kakubre kami ang naed iti kalabaw wen kalabaw laeng ama ko na yung aduti minuyungan ti aglaw-law na nateng prutas na duma-duma saan a problema at makan ken masida iti abong mi a kalabaw. Ngano mo a kalabaw jak iba intay ta numan pa'y nakurapay ama ko na napudno ken naragsa kami a pamilya taad-taan kami ti respeto tunggal maysa. Kalabaw di income pag naedan na aramid ni pakin tinitit akawayan lalaisang dagiti tao ana uyaw tapobre kami ag naed iti kalabaw wen kalabaw laeng ama ko na ngem aduti minuyungan ti aglaw-law na nateng prutas na duma-duma saan a problema at makan ken masida iti abong mi a kalabaw. Kalabaw ti income pag naedan na aramid ni paken tinitit akawayan lalaisang dagiti tao ana uyaw tapobre kami ag naed iti nanumo a kalabaw saan niya problema at makan ken masida iti abong ni kalabaw.